bini bumongkai sini bukuk Rahel Kalai. So let's welcome Rahel Kalai on the stage. Bukuk Rahel Kalai. Sorry, nini bung auto tune thaka. Public sini sar sorot bo announce kari reka auto tune punin korang. Tabu nungje tamor tabu iknar no sungno sai khnar gari boro samung no sabo seika. Ang samung sabnai te ar samung kha sini sar orun deborma bini compose. Korang sudah sini ni auto tune hain doka. Samung ar sabnai kha ma'am Minakshi Deborma te ar samung kha khumni gana wo. Khumni gana wo ang to khumung mali aban no khumung sidi. Gai abun sih sekarang. Pada sing bini cikon so video clip no nanya lain. Ang Rahel Kalai te TRIPURA I don't top 10 contestant te ang class 11 pori tongo te ang school kha Saint John High Secondary School te ang paral kha Uttar Boromura te ang nogo ani ma babu te ani manai bodi khorok tongo te ani manai sala khorok sa te ang ani life bo ani dreams kha ang ani aim in life kha ang khorok sa karnal ang karnal na musmusunga ani life bo Kete, ani hobby kate singing te ani em life nke I want to become an engineer. Ke ani life bo ang black no sabna ni sok tongo tai sarai chikin ni chibino ang resabu masau te ani ang dengno ang resabu nang tongo ang mai basa kan ke no ani resamu bai ke se ang hisau. Ke tai no ko rogo han yu ko tong ko rogo ang sa kan ke ang bai ko ta to ke jang. Tan yang su sa pori di no ke ang sang sau ang rusang nang tong ke por nan bu time ro ha pana sa por nan wa sa ang je ani hobby tong manang je pu pana yang thani bo bhai bo ang rusa bo tong ke hostel lo tong ru bo isa program lo ro isa participate ro khai program ro children's day mo ha ro ang sa rusa bo ke hostel lo tong ru bo ang market rusa bo ke ang do lo kana sa du nan sa sa mu pri thang ro lai ke ang do lo pa ka rusa bo ko lo ang TRIPURA I don't know ang first tikiba ke an best ang khatang kuk mani nai je bang khusyung kuk mani pelai kan ang khatang khita mani ka an first time ang moi klayang je participate klayai ang first man le pelai kan an khawang khatang mani khushi ang te ano nai tong nai te viewers rong ang no ang sana musu tam ke ang tabu ang semi final lo ang sopai bu boro ano jage support khai tong mai klayai ano support klayai ani baga bro one sugui ana sapu khatangan baga ang belai bro no sapu khatangan So presenting to you Rahel Kalai on the stage.
belai ke khna to tok khe sabai khna rakha bukhuk Rahel Kalai sini buskango autotune ma tong khna ble na sini jaje song ni bahai comment tau sing khna na lagi ne pula pari sini sar sorot ni yang dige cheng lai ne autotune bai ma to sak mong anyway nini recap mong nung ngoma fast beat non nakha mane ekdom kaisa track ko thango abo track no nung ekdom controlling khai thangka abo belai maintain khainan kutuk no phia banu abo je lang thangman ni abo belai nainan moto khananan moto angkai kisa jaga nung corona layo tokhon nung ekdom abo no je enjoy khaman bisingte abo no kabar khai thangman abo talent nang salute you so no next time uta kam khai sini sar Satranjan Au nang puila puro kisija mane puila kisa puro kisa corona mane tal ngon naika jai hok nang ulo abono tekal ge klang thangka angke kok thaino te kisija mane poriskar kake buibota sa buji kamunta buibota sa buji nai khana tokjak nai asa khai nang tai kuinangan khana pro ta sa kaham ke khana rwana hambai sar abo autotune nung ma ba ke buji rek yang sir Hemonto please Rahel nini resamung khnagoi music ba resamung emon babe modern thangkha angare mane film studio si muito masig music by resamung sur tobe kok thai ucharon khlai phro music ni bangai nini khorang ni style mane sur ni bangai bono osposto haike resai ma thangka abono buino pusirona ni chesta khlai do ek number te kaisa angke nini khorang belake kaham no Thank you. nung belake control khlai dosok abo thik corona ni naigo hapane koroya khlai talango abo to thik tebo kaham kar saona asa khlai Madam Torbola Rahel je sini amjong nai rong ni kok no nung bakhao muitu narak di au boko bai butui kothok no haipano bahan sano bahan da mano ni sano u kok thai ngai sini bahan u kok thai no khana kaise seng khawo nango tai khana tok jago ga kok thai no tai kisa neng bathai ke serai ke u audience rong no ba khana nai rok no khunjo habrana ni chai tok di ni khonang to kaham no belai ke no kaham je mung pharjak mani abo soloi no pharjago a mung no narak na ni chai tok di ni tangam ti mung pharjaka neng ni te ni technique je khapromoi slabui mani mochomoi narak mani abrok to soino fia u bahan no kisa bangradi asung ko khambai Thank you, ma'am. Sir Kaplai Sir Arun khumni ganao hede resamung ang hasalono sir or resamung by stage perform khaina thangkai music by akwai ekdom khichru haing thango abo kai actually live perform khaina thangkai music abo kisa ongko nongo tam malabo music compose kai pro ekdom kabangma ongko nahaja abo abon bagai kisa abo hai ongka music go kokri ongka resamung jeta thamani borok te jazz rock honorable jazz rock jeta samani reserve puru je kokthai ekdom clear na nangmani abo khaidi khorang kaham phianini kokthai rok se jung buji angkai khunjo nangyangkai abo reserve phano abo henderma haising ungu ngai next resamungo ekdom bogel jeta unko kok jeta samani chini je srai khaina chesta khaidi kaham na reserve kha Thank you, sir. hambai
Sir Kalai, kemarin Rahel, siapa tak ada? Mana? Auto boleh, pakai kan doi tahu. Ang Manual kena kali tahu. tam nai borak buat tam nai rena te isa kos teruan ta. Magna tonorak borang maglak. Acha bana usthai resa do jas usthai romrodi squad by te duita sakawa. Usthai resa boy are ontara resa de scale by ontara resa boy usthai by bayre de. No. Ada busul duita sa. Acha ke sound na basanai bin vocal kisa ko among tongo kubun artist one je vocal famous sini yang khaya ba ke sini jazz rock bin ko khorang kaham ke khanalia sai tongo bo kok thai sa ya uile bo style khi rasab maya kok thai bai se style khai mana hai diba kok thai poka dong ke sir Belai ke hambai, ताबो के सराय यदि बा कॉक थाई रंग ना दी बुते के फाइया अब नो ना योचन ठीक है Thank you so much, Bukuk Rahel, sini pas kamu rasabe kena raka, belai ke kena toto ke rasabe kelangka.